Islanders. Jekk tridu tieħdu nejka, u u fan tidu tmorru All right, amen. Ma tantx orrajt sek Terminator qed nistajlek. Qed fih. Ġifier meta tajt you have a thing, hemm relationship jew le. Isa għadha mhijiex uffiċjali ma tħossi sa dik it-tension. Kif aħna Love Island nilqawkom għal ġim oħra ta' Love Island. Dal-programm għalhekk hemm forsi tarawh l-ewwel darba, dan naqbdu il-programm Love Island u noqogħdu nitku biha la volja diġi tantaħ tajjeb. X'qed tagħmel san? Għabber remont. Tidrabot għandek xi drone? Xi drone, kjala, għanżu, U minn hawn nixtieq li niġbed l-attenzjoni lill-produzzjoni ta' Love Island biex dil-kamera jirranġaw għal xejn, araw ftit. Mela dawn is-sodot kollha. Imbagħad meta jiġu fuq tas-sufan hemmhekk ma jidher xejn. Jiġifieri Islanders. Jekk tridu tieħdu nejka, u fan tidu tmorru Edward, how are you? I'm pissed off, man. Pissed off. Fuq xiex, Oh, għaxet jaqbdu mija, jien I had a thing, man. Tintaj ħedatek ma nistax nifhemha. I had a thing. Missa femmi li nitkellmu fuq iktar tajt. Fem niftik. Jien I had a thing, but I met another girl, ma kellna xej, so I went for it. So. Mela qlibtiela. Le, man, tajt lix li qlibtila, bro, there's a big difference. I had a thing. It's in my core li ma neqlibilix, tajt musammur neqlibila. Fimt. Tinkeċ. Għajnek kifini. All right, amen. Ma tantx orrajt sek Terminator qed nistajlek. Qed fih. I had a thing. Xiġifieri I had a thing. Kien għandi 40. Issa anzjan. Ma nafx ġifieri jkollok relazzjoni jew ma jkollokx. U hekk ħajkonna inmissu maż-żgħażagħ ħa naraw x'jgħidulna di tat-thing. Meta jgħidu we have a thing. Iż-żgħażagħ, we have a thing. Iva. Frik mhux relationship, tkun relationship, tkun x'jiġifieri. We have a tail. Thing. We have a thing. Tkun hemm tip ta' affezzjoni lejn xi ħadd ieħor. Mhux bil-fors. Mhux ikollhom xi ħaġa. Ma tipo relazzjoni. Ikun hemm xi ħaġa żgħira. Tipo, femni. Bewsa? Nimmaġna jiena hemm xi ħaġa xi spark jew xi ħaġa. Ġifier meta tajt you have a thing, hemm relationship jew le. Isa għadha mhijiex uffiċjali ma tħossi sa dik it-tension. Ejja ngħidu li jiena u inti hemm thing bejnietna. Nista' immur u nsib tfajl oħra? Jew tan-nejk. Naraħħa tan-nejk kien. When you have the thing with her only. Yeah. But then if it stops, you can go and kiss whoever you want. Yeah. Thank you for being so clear. Thank you. Iż-żgħażagħ. This Love Island? Yes. I see. All right. Love Island, Turkish Maltese, who explained the thing to us. Thank you. If I had known, I would have dressed a bit better. Oh, you're cool. What's your name? Berjan. Berjan, thank you. U minn hawnhekk nixtieq nfakkurkom ibqgħu segwuna għax tistgħu tirbħu 20 euro voucher grazzi għal JB Stores. U di that thing qed nibqgħu naħsbu fuqha u tafx l-aħjar li nagħmlu. Nintervistaw waħda lil Jade illi kienet fil-villa ħalli nsiru nafu naqra iktar x'inhu jiġri what's that thing kif jgħidu. Insalmulek Jade. Welcome. Kif jent? All right, like you know. Isma, kellek iċ-ċans f'dawn il-jiem issegwu dak li kien qed jiġri fil-Love Island. Ta' fuq. Ija, ta' fuq. Ħarġuni, naqżajra. Ta' fuq u ma rajtomx kollha. Mandi idea. Sa fej wasat bħal episodju. Le kollha rajtom, ma mhux kollox. Taġlu. Il-highlights. Il-highlights, pereżempju, meta jistemmu ismi. Għandek is-sitjer l-F biex tiġi find u tibda tfittek. Isma, nista' nibdew minn ħaġa din il-biċċa xogħol tat-ting, fehmilna naqra x'inti. Mela. Meta jkollok ting, basically, tkun qed taħdem ma' xi ħadd. Imma ma jkunx hemm il-label ta' relationship. Jiġifieri da jekk irid jimmur ma' xi ħadd ieħor jew joħroġ f'xi ħadd ieħor, mhux jista' ma jgħidlekx. Ġifieri jekk jien nammur fuq il-mara li għandha smajna meta għandna thing. Le, ment Ikolli l-liċenzja. għandek iċ-ċurkiet. Ma tistax ikollok Le, ċurket. ma Da tibda toħroġ ma' xi ħadd. Okay. Ġdid, taf kif? Ġdid ta' pereżempju sena.
Sena bit-ting. Bitting. Mux hekk għax ikun hawn min qatt ma jkun irid jagħmel define. Ġieli qlibt minn ting għal relationship mbagħad. Normalment ma jmorx. Jekk tkun ting tibda mnejka tibda mnejka. Normalment ma Issa, inti kont jew ma kontx toħroġ ma' Edward. Iva. Iva. Kellna ting. Kam ting, ġu seta jagħmel li jrid. Isfoga. Ara, aħna dejjem għadna. Ir-rametti Aħna kif dejjem jgħidu. għadna jien u Edward meta nkunu ħanintaqgħu ma' xi ħadd, ħanitkellmu bejnietna. Sa daqat ma qalli, Ġifieri fotta. eżatt, għamilna naqa' żmien naqa' fighting, u mbagħad xi nerġajna tkellimna għalli din, insomma. Issa jien u Edward għamilna sena u fuqhom noħorġu flimkien. Fuq kemm jiġi fuq? Fuq sena u xarejn, naf. 14 months. 14 months. U għatma kena il-definition, imma mbagħad ġijajt li darba fimġat u kien ting ma' Mari. Kienu ting oħra. Mela. Issa jkollok żewġ tings Inti inti. ma konx naf ma għandix kien qasal waħda minn. Taf xini? Stranger Things. Ejjena. Isma' nsaqsik fisem il-popolazzjoni kollha. Aħna narawh l-episodju, ma eżatt kien hemm bejnietkom, ma nistgħux nifhmu. U aħna speċjalment ta' 40 plus l-anzjani. L-ignoranti, għana l-ignoranti. Allora ħanorik naqra slides preparajthom issa Madonna. biex tgħid li jekk di għamiltuhiex inti u Edward jew le, tajjeb? Mela di għamiltuha. Hemm ġew. Le, mhux Fitting, fitting. Fit-ting iwa. Fitting. Dik Madonna. missu l fuq ta' Discovery minn nota. xi ħaġa bħal diġi li għamiltu. Dik Forsi għaw fajt, forsi ma tibdawsux fit-ting. Le, tibdew fit-ting. Bodiet mur ma ting. Ejwa. Tmur ma-ting. Ear biting. ħana jlek ma-ting, everything relationship related, tħsib ħalif il-kelma relationship. Ġiri anka di eżempju ġiri. Ġiri għamililek. U xaħġa tipo di biex nkun ċert. Ġiri għamiltu. Tipo? Għatlek, xatlek fil-bidu ma ta' mon konnexjon. Minu il- Ejwa! Kemm Allura, sabi? issa li edha għaw Imma ħana barra. nidrus baħ minn dawk ta' Le. Inti għalli għalli msu emmedi. Issa li edaw. Tajjeb, u edha l-barra minn dak it-taħwit li jemmen. Kif tħossu kif meta tarom wieħed jgħidek u li għorejtek? Efem, u tkun taf li hemm ġew. Hemmhekk nafu li balla drama, balla gossip. Mintom tkunu tafu għat li għedin hemm. Imma nkunx naf eżempju jekk jiena jekk inti tikollok conversation ma' dan. Waqt li jiena tikolli conversation ma' xi ħadd ieħor, ma nkunx naf u ma tnaraw fuq television, eżatt. U ma taraw fuq television tajt tara. Dik għalet hekk. Għadajt. Issa, kif kellek tajli, minn nistem ġew? L-aruma in-nisa jew l-irġiel? Taf li naħseb l-irġiel dis-sena. Bitches? Jaħab aktar bitches minn nisa. Bitches, vera bitches. Ma nafx tistax tgħidilhom bitches. Le, għanzi, ti tajdilhom bitches. Bitches. ħadna gost, ha? Anka jien. Tajjeb, tara kemm aħna xkattivi. Kważi nerġa' nġiba bħala content Ħala għidlek, u għek tkun t-tisfoka fuq ġoħra ġoħra. Niġi, nċempilkom. ċamplinna. Fidi, ċampilla. U għal darboħra dak kien Love Island. Nistidnukom tkunu maħna għada, stess kien fuq stradaleli.com. 20 euro voucher, grazzi għal JB li tridu tagħmlu huwa. Stennew l-sponsor tal-JBJ. U waraħ ktibnilkom xi ħaġa. Fil-kummenti għaw isfel iktbu x'inhi dik il-kelma jew xi ħaġa l-żomma. JBJ.